Ukinena je postojana parečna pomoć, isto njega. I eto, živim bez lekovi, bez pare, bez ništa. Ova kirija, nije platena kirija, nije struje, nije voda, nije ništa. I to je, što da kažem drugo. Dve deca na ruke, jedno za 8, jedno za 7. Tatko ne dava nikakvu alimentaciju, na toj postojani, na nego smo bile. Za to se izdržuješ. A sad je to ukineno, a zbog koju osnovu je ukinena, to oni znaju. Doktori vika дека se kažale дека je zdrava, a na koju osnovu se to preverja? Ne je iskočila nikakva komisija da odobri da li ona je zdrava, da li ne je. Na koju osnovu je ukinena? Sad direktor vika дека nešto ke биде с документа, ali kad meni mi sad treba u bolnicu da ide da sedi, pa operacija neuspešna, da pravi drugu operaciju, kako da ga odvedu, kako da ide. Ja ga 2 nedelje, 3 sedim bez operacije, trebaše pre 2 nedelje, 3 da ide.